Antena. Željko Musa I Zlatko Horvat. Gosti Na naši Anteni Zagreb. današnji, da. Yes. Dečki, osim što ste odlično bili reprezentacija kao ekipa, dobri ste si i friendovi, jel da? Naravno. Da. Kako to funkcionira s cimerstvima? To se sami birate ili izađe popis ili ste friendovi, pa kako to? Pa izađe popis uglavnom, da. I većinom je već od prije napravljen popis, tako da. Dobro. Jel ko hrče? Ja nemam pojma, ja prvi zaspim pa Nema problema. Za svog cimera ne znam. Čekaj, s kim si ti? Ti si? Ja sam bio sa Stepančićem. A, sa Lukom. A ti si? S Domagojem. Aha, kakav je on kod cimer? Prekrasan. Jel on hrče? Ne hrče, ali svira. Šta je napravio? Baš tako. Da. Na klarinetu. Znamo, dečki su dokazali na parketu da su fenomenalni u rukometu, a sad ćemo vidjeti kakvi ste u igri asocijacija. I by the way, samo imam, malo ću korit Musu, zato kad je sad došao komentar na Instagram, kaže, nisam ustala u 7:30 ujutro da te čujem kak ne pričaš, ok? Aha. Dobro, sad si malo dobio po prstima. Digo si cijelu Hrvatsku na noge. Daj vidiš. Ok, prvo, Musa, asocijacija je Španjolska. Pobjeda. Za Horvata asocijacija sedmerac. Zabijen. Musa, srebro. Dobro je. Horvat 7/6. Uvijek gol. Musa, ti mali. Lino. Horvat koraci. Nisu bili. Musa bijes. Uvijek. Horvat, Kobe Bryant. Žalost. Musa, Zlatko Horvat. Tu mu treba više od 5 sekundi. 4, 3. Koraci. Pa Horvat sad ti stigneš njemu vratiti. Horvat, Željko Musa. Željko Musa. Kako ćete to, Željko, moj obilje? Nemoj ga zadjevati. Dobri ste bili u asocijacijama. A imam i dres, hvala na medalji. Ja sam dobila medalju. Saša, jeste Saši dali medalju? Imam oko vrata. Mogu je pod zub. Čekaj, ove godine niko nije zub izgubio od medalje. Nisam. Ljudi, hvala kaj ste nam došli, čestitke još jednom od svih naših slušatelja Antene Zagreb i vidimo se. Daj peticu, daj mi jednu peticu. Tako je. Koliki dlan imaš, Musa? Sad mi je peticu dao, fakat to ima, da. Dečki, pusa i doviđenja. I sretno. Pozdrav. Sretno, Hvala, čao. pozdrav. Stvari koje voliš. Antena.